अहानमक्तदा मैम खुरमजरी ngasisu मैम गिदमक्ता आइना यामना कानारबा गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी अमा पुदुना लाक्सरी आइना ngasi पुजरगल वैकेंसी एसिदी अग्निपथ इंडियन आर्मी 2023 की न्यू वैकेंसी दुगी मतंगदनी हारिबा अग्निपथ आर्मी की न्यू रिक्रूटमेंट असि हानादगी प्रोसेस खरा होंगे मागी एग्जाम सिलेबस न चिंगबा एग्जाम पैटर्न पास मार्क न चिंगबा लोइना डॉक्यूमेंट न चिंगबा हानादगी अहोंगबा फनाम लाए अदुना अनौबसी मणिपुर की फॉर्म थाजिन मतमजे लास्ट डेट से करम कान होगनी फॉर्म थाजिन होना करम कान होगनी है वीडियो से हाइजगे मैम वीडियो से नौना थेनेबी वीडियो से लाइक तौसमीरमु चैनल सब्सक्राइब तौर मैम की डाउटसिंगदो कमेंट सेक्शन इबीरमु अदुबु मैम इंडियन अग्निपथ इंडियन आर्मी की 2023 की मागी फुल डिटेल्स खंगबीनिंग तारगदी वीडियो से स्किप तौदबी यंगियो वीडियो से फुल यंग तारगदी मैम की डाउट अयाम लोइना कोगने खंजे अदो मैम अग्निपथ इंटरेस्टेड लेबी वीडियो सिबु फुल यंगियो अना वीडियो सिदा अहमद हाइजगदोइसी अग्निपथ की फॉर्म थाजिनबगी मतम मणिपुर की फॉर्म थाजिनबगी मतमजे करम कांदनो हाइजरगनी अदुगा लास्ट डेट ना करम कांदनो एग्जामिनेशन फी क्या ओरगनी हाइबदुजु हाइजरगे अदुगा अनौबा सेलेक्शन प्रोसेस कई कई याउरी हाइबदो दुजु हाइजरगे अदुगा अग्निपथ इंडियन आर्मी जे संगा मतुंगदा सैलरी क्या फंगनी थाम की सैलरी क्या फंगनी हाइबदुसु वीडियो सिदा याउजरगनी अदुगा प्रिपेयर कमाइना तौगनी कमाइना हंदक हानदी फिजिकल हाना तौरगा कोना रिटर्न कई का तौगनी हंदकती रिटर्न हाना तौदिनी अदुना प्रिपेयर तौबजे करम अनौबा प्रोसेस ता होगनी हाइबदु मयाम ता हाइजगे दुगा लमजेन फिजिकल न चिंगबा कई कई चंगनी हाइबदु मार्क ना कयानु हाइबदुसु वीडियो सिदा खंगनजगनी दो एग्जाम पैटर्न अनौबा खंगनगनी दो पास मार्क्स सु खंगनगनी दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मही की थाक 10 जीडी दना करी जीडी दना 10 पास ने याब्रा 12 पास ने याब्रा अदुगा टेक्निकल दना करी करी चंगी हामना चिंगबसु हाइजगे अदो एज लिमिट एज कैलकुलेशन जे एज क्या दना क्या फंगनो हाइबदुसु वीडियो सिदा खंगनजगे हाइट अमदि बोनस मार्क एनसीसी सर्टिफिकेट पाइबा स्पोर्ट की सर्टिफिकेट पाइबना चिंगबसु बन हाइजगे फॉर्म थाजिनबदा करी करी डॉक्यूमेंट चंगनी अदुगा कोइना रिक्रूटमेंट सेन मतमदा करी करी डॉक्यूमेंट्स पुगनी हामना चिंगबा मयामदा वीडियो सिदा समलमना लोइना खंगनजगे अहमद अग्निपथ की जखोई की जे ARO है तारे आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस से रंगा पहाड़ नागालैंड दनी अदुबु मणिपुर की ओइना मणिपुर दम सिलकनी ममांगदसु कोइरेंगाई ताबनी अदुगा मागी फॉर्म थाजिन होबसी 16 फेब्रुआरी 2023 दगी हौरगा 15 मार्च 2023 अदुदि लास्ट डेट सी 15 मार्च तो ओरगनी मणिपुर की ओइना इंडियन आर्मी अग्निपथ फॉर्म थाजिन लास्ट डेट सी अदुगा ऑनलाइन एग्जाम सी 17 अप्रैल दगी हौगनी सिदगी हौगनी हाबसी अमगा अमगा एग्जाम मतम मानदब याय अदुगा एग्जाम मफम ताब मानरक्तब याय अदुगा कैंडिडेट खुदिमक एप्लाई तौ मतमदा इसा इसा की मणिपुर की डोमिसाइल सर्टिफिकेट ते लैब मथौक ताय अदुगा मागी एग्जाम पैटर्न सी अहान बदना CEE हाबदी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रिटर्न एग्जामिनेशन तौगनी कंप्यूटर थागदब एग्जाम नि अदुना मागी करी स्ट्रेटेजी कमाने प्रिपेयर तौगनी हाबदु जाई मैम दा हाइजगे अदुगा अनिसुबा फेसतना मागी रिक्रूटमेंट रैली लमजेन चिंगबा पुश अमना चिंगबा फिजिकल सिंग तौगदोइनी अदो कोइना रजिस्ट्रेशन तौबसी 16 फेब्रुआरी दी हौरनी 15 मार्च द लास्ट डेट नि अदुगा रजिस्ट्रेशन तौबगी एग्जामिनेशन फी सी 250 ओगनी ऑनलाइन द पेमेंट तौगदबनी मागी अनौब सिलेक्शन प्रोसीजर अहामदा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है तारे मागी रिटर्न लेरे अनिसुबदना फिजिकल तौरनी फिजिकल लोयर मतुंगदा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तौरनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लोयरगा मेडिकल तौरनी मेडिकल तौ लोयर मतुंगदा फाइनल मेरिट लिस्ट थोनी अदुगा सिलेक्शन जे तौगदबनी अदुगा मागी सैलरी सी फर्स्ट ईयर अखोइना अग्निपथ संगब मतुंग फर्स्ट अहान हेक संग हौबगा 30,000 दगी हौगनी सैलरी सी सेकेंड ईयर दना 33,000 नि अदुगा थर्ड ईयर दना 36,500 फोर्थ ईयर दना 40,000 अदुगा सही मरी लोयर मतुंगदा रुपीस 11.71 लाख से सेवा निधि पैकेज पिथोकनी अदुगा मैम प्रिपेयर तौबगी स्ट्रेटेजी जे हजक्ति अग्निपथ की सिलेक्शन से CEE हाबदी एंट्रांस टेस्ट हेन मरुन फोकस पीरे एयरफोर्स नेवी की टाइप अदुना रिटर्न जे खंदब तारगदी खोना लमजेन फना चेलगजु करिम कानारोय आर्मी की लमजेन चेन फंगोइको अदुना रिटर्न जी की ख्वाइदगी बेस्ट ओब प्लेटफॉर्म दी टेस्टबुक सिनी टेस्टबुक सिदा टेस्टबुक पास से लाइसेंस बिहोरो आई कोड T2AM है कोड से सिनाबिरगा रुपीस 269 द टेस्टबुक पास से 18 मंथ्स की फंगनी लिमिटेड पीरियड की ऑफर नि ngasi tangi ऑफर नि को अदुना मैम सी वीडियो से थेनाबी बोरगदी टेस्टबुक पास से लाइसेंस बिहोरो टेस्टबुक पास से आई कमेंट द पिन तौरगा लिंक हब्सरमगे अदुगा इंडियन आर्मी अग्निपथ की लिंक सु आई कमेंट द हब्सरमगे टेलीग्राम चैनल अदुगा व्हाट्सएप ग्रुप न चिंगबसु आइगे पिन कमेंट द सांगना हब्सरमगे मैम पिन कमेंट द लोइन चेक तौबिरो
ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜꯁꯤ minute manga makhai habi tare 5 minute 30 second fo manung da chen mangam gadabni 1.6 kilometer si asida chen mangam candidate sing do 60 mark phangdoini aduga pull up ta tarang magana 40 marks phangani mapan ngam magana 33 marks nipan ngam magana 27 taren ngam magana makun mathoi phangani aduga ma Indian Agnivir clerk amadi storekeeper technical gi wena magi exam pattern je kamai to ni ham tamda general knowledge da question manga mark 20 hangani general science da question manga 20 marks maths da question tara 40 marks computer da question manga 20 marks question amam da mark mari mari pi gani aduna question de punna question 25 oide part 1 da aduga marks ina total marks ina 100 ni pass mark na 100 manung da 32 jina pass mark ogani do part 2 da na general english ni sije clerk amadi storekeeper technical tangi ni ko general english se question 25 ni mark na 100 ni pass mark 32 ni negative marking legani 1/4 legani aduga Agnivir technical aviation trade amadi ammunition gi magi subject wise ki marks sing hajarake general knowledge amadi reasoning da question tara 40 marks maths ki question 15 60 mark physics da question 60 mark chemistry question tara 40 marks punna question yankhai ni mark 200 ni aduga pass mark na 80 ogani aduga mayamna khwayamna thanagadaba habatare Agnivir GD amadi tradesman jidi 8 pass 10 pass yare GD ju 10 pass na yare aduga magi exam je kamai tawni hamatamda general knowledge sabdi GK doni 15 question 30 marks question amamda ma ani ni pi general science na 15 question 40 marks ogani maths da 15 question 30 marks logical reasoning da 5 question 10 marks ni aduga punna overall question si 50 question ni aduga overall marks ina 100 ni do pass marks ina 35 ogani 35 yawda candidate sing physical recruitment rally chen ba phangoi aduna textbook pass laisilaga textbook ta Agnivir gi test series tharaga selection tawnaba mayam honnar minasi aduga eligibility criteria habitare army GD gi 10 pass bu ordi yare overall the 45% ogedaba subject khuding gi 33 mark yordi yare havani aduga age limit asi submit in hatina 21 years fo yare aduga asida Agnivir GD gi si khoina driving license laiba candidate sing oiragadi moide hena keno pigini preference pigini form men matamda driving LMB gi driving license card leibra hena hangba yawgani adudo khona tik tawigedamni adu mathangda army technical arms army technical si 12 pass ogedabani 12 pass science larokpa physics chemistry maths english loina larokpa ogedabani aduga magi PCSE 50% overall do ogedaba aduga subject khudingi oina 40% mark ti yogedabani asina tragana 12 pass tawraga physics chemistry maths english lawraga matungda ITI gi course leiba ama ogedabani aduga Agnivir gi technical gi da clerk natraga storekeeper gi di 12 pass ogedabani overall my first division mark habitare 60 PC yogadaba subject khudingi 50% yogadabani aduga English ka maths ka je 50 mark yodaba yade aduga Agnivir tradesman jidi magi eligibility criteria je 33% habitare pass pu tawdi yare 10 pass pu tawba yare Agnivir tradesman je adu Agnivir tradesman je 8 pass ki ju lei 8 pass tang tawraga ju yai si ju aduga mayamna 10 pass 10 amadi 12 ki exam di thagraba aduga result ngariba candidates oraga ju exam si thaba yagani aduga khoina date of birth si moigi age limit habatare 1st October 2002 digi manung 1st October 2002 amadi 1st April 2006 gi manung da laiba candidate tangna eligible ogani asida age relaxation ambu laite Indian Army gi di schedule caste schedule tribe OBC na singba ambu relaxation laite Indian Army gi di ado height si Agnivir GD gi se 160 cm ogani Manipur gi oina ni sije aduga technical gi oina 157 cm ni clerk storekeeper gi oina 160 cm tradesman 10 pass ki ju 160 cm ogani tradesman 8 pass ki ju 160 cm ogani aduga chest loina mane chest minimum da 77 cm ni expansion da 5 cm dagi hena ngamgadabani aduga bonus mark asi NCC ki A certificate pai borgadi 5 mark hapkani technical gida aduga technical amadi GD na singbada loina 5 marks hapkani B certificate pai gana 10 marks hapkani NCC certificate pai gana GD da 20 marks hapkani atai technical singda 15 marks hapkani aduga NCC certificate pai raga Republic Day gi period chalu kangu di GD da 25 marks hapkani aduga atai technical singbada 20 marks hapkani aduga koina IT gi course habatare computer degree gi course sing government recognize tawba computer degree course ta certificate leiba taragadi
15 marks extra da hapkani aduga akoina army na chingba khogi Indian Army gi mari mata sing ha batare family manungda Indian Army gi thabak tobo yauragadi mogi su GD da 20 mark hapkani aduga clerk na chingba technical tradesmen sing da 20 marks hapkani aduga sport person sing ju 20 marks hapkani international level da represent torubo orgadi aduga national level da represent torogana 15 marks hapkani aduga college inter university sing da represent torogana 10 marks hapkani adubo mogi limit asi 2 years pogi within 2 years pogi mogi certificate to gi 2 years pogi manungda oigedabani aduga documents sing je kari sangani ha matamda akoina recruitment rally chen matamda sangadoise admit card ama sangani photo je copy 20 di sangani aduga photo je khoi samna phajana proper haircut ta amadi koi phajana ka tho matungda namgadaba photo ni educational qualification je 10 pass 12 pass na chingba dugi certificate sing sangani aduga 8 pass ki oina di mogi 8 pass ki mark sheet amadi transfer certificate changani transfer certificate district inspector of school na counter sign tawgadabani domicile certificate changani DC na sign tawbadu aduga caste certificate changani religion certificate chu changani aduga hadi religion si caste certificate tam mention tawragadi religion certificate se changoi akogi caste certificate da belong to Maitai community kana adumaina ka haiba nadraga belong to Hindu community kana koigi caste certificate haigi ba taragadi religion certificate se changoi school ki character certificate am changani do character certificate village sarpanch sabe der pradhan natraga municipalities tagi koi ki character certificate am changani unmarried certificate am chu changani si ju koi ki village ki sarpanch sabe der pradhan tagi logadabani natraga na municipalities tagi logadabani aduga relationship certificate sidi army ki thabak tawba sing gi mari mata sing logadabani adu NCC certificate ABC certificate loin logadamni NCC certificate se isa gi photo yaudra moina verify tawroi aduga Republic Day parade chalubo orgadi RD chalubo orgaju mogi jo certificate yaugadabani sport person sing jo certificate loina hapiu aduga affidavit am di compulsory changani army ki sigi affidavit si khona form thajil lor matungda download tawbu yagani aduga affidavit to ₹10 non judicial stamp paper da ukil lamada adum ihallaga moina type tawholaga dum yarni aduga akhoi ki pan card Aadhaar card na chingba loin changani police character certificate changani si hareba certificate singje khona rally chen matamda pugadabani aduga magi physical di ai mamang do haijakre aduga akhoi age calculation je akhoi ki chahi gi minimum age calculate tawbasi 1 October 2023 da age calculate tawgani akhoi ki mark sheet 10 pass ki mark sheet sing 10 gi mark sheet gi yengani aduga akhoi character certificate se photo yaudaba taragadi अखोगी कैरेक्टर सर्टिफिकेट से अखोगी विलेज की पंचायत ना तौबो ओरो नत्र म्युनिसिपालिटी ना तौबो ओरो नत्रगा पुलिस की वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ओरो असी जे कोइना फोटो याव दो बतारगदी मोना रिजेक्ट तौगनी अदुगा कोइना रिक्रूटमेंट चेन लाक मतमदा एमए कार्ड ता हाइबा मतमदु अदुदा लाकदबनी अतोप नुमिता लादी रिजेक्ट चटकनी अदुगा कोइना इसागी पेन ना चिंगबा हेंकर चेम चिंगबा लोइना बिरो हाना नोटिफिकेशन दे यावरी अदुगा कंटेक्ट लेंस हाइबा तारे स्पेक उप कैंडिडेट सिंग इंडियन आर्मी Agnipath 2023 की ओइना एलिजिबल ओइदे ना नोटिफिकेशन दे यावरे मयाम ना की चैनल से नौना थेनाबी वरिदि चैनल से सब्सक्राइब तो मिरमु मयाम दा गवर्नमेंट जॉब कमली लेनबा वीडियो सिंग लेपलेतना अपडेट पिजगे मयाम गिदमक्ता मरु ओइबगदा सिकी Agnipath फॉर्म थाजिन बगे लिंक सु आई डिस्क्रिप्शन दा दी इबि यादरे लिंक से अदुना कमेंट दा पिन तरो हपचरमगे दुगा टेक्स्टबुक पास लैबगी लिंक सु अदुगा WhatsApp group amadi aigi Telegram gi link su aigi pin comment da sang hapsaramge mayamna see more haina yengbiu aduda loina all details to hapsaramge mayam khurumjari mayam gi damakta government job kamari lena ba pausing lepalaitana pijirake nasi gi nadi matang sida ai video se tension jai thank you